Hayya akkamitti fafayyuma marsabeetaa obbaafan waan hospitaala marsabeetaa galtan mooyyalee marsabeeta gaawunti kee jirtu mooyyalee taaba gaawunti referral hospital fayyaan cikeessa namni acha liyae. Hakuna kitu serikali ya Kao inafanya ni kuta tu watu wanaokota, lakini hao wote ni wa shetani ambao wataka kuongea ukweli. Kota walingara. Galatu, tengu, ya gartan. Maendeleo dia mujil, kota, hospital kalala. Beta na moja hospital gadu fe, gafana na kalale, moja hospital lufani. Laci masih lala net, machine wae kanaf kake kalalu jir. Laboratori da tedi kake kafa lalta. Wani lala ni kunjir tiada fuka fati. Duri injirtu, kota wani ni gatindu falala re. Dichito alifula X-ray keta kan X-ray radiologi ta fan ferenjiti. X-ray room, kolal. Dichito bota bo dichito X-ray lal machine kan. Karte kacalan ini lam kan dibile lal. Lala di roti ya. Kadibima bota bol ultrasound dan kan melal ka TV apa kan. Lal agak silala. Dikayo kan kartam atal cer kakap dah dikahan. Dikan kun ini oja to hospital do fo nande na garte aboya. Bakat minam minasi gadu fani aci silala. Wata boy da wambe bani de mani aboya yo arma wace lala ne cirada bani ko tawala me siti cikani jiram male khasi lala siti cikani be kamar tabe te kan fude nar manin dum na yakum mo yalele ka ci kapta aboya lala kan ke ci cikarte siti cikani nafka ke kan ci fuwan ke jirani narka kale tane tamo karace kane tamo wanco finarka yo arma to tema wan kan lala ni bitabe ta woni beta nafke tafati da bani digfa ta garsisa masih mewana ganta ya gafana kayon laboratori ma wani la malala ke jirti ko talala dumar laboratori tecan biochemistry mani analyze dan bio safety analyze la coba gudo sangkarta ati sibilkan kan cufa wana karna ma tibi ka fakarte ko bagarte lensan dem kan fa argesa dostan milal wani corona bi man kan fa cufkan lala machine sanar ke jirti kan galala me melala dame gartu kuncufu wan kayon ga dindufi renovation kayon ga dindufi maendeleo haye ammo jadi cilala ne agarte waketse targadi khan machine gurdan kuncufu wa agartise warri mo yalo jalabda to seme operation fa fe tamani fa sinjedani namiyal de mo operation to chanif armalalam kafana kayo renovation ta chudu min operation ni khan operation room operation theater lal tireta lal operation theater table are tsoni hun la overhead light kan garta machine garta light bahal wani to cina ma kabanin jirta aboya badi ma da leyo ka fana kayo la kot anesthetic machine gudda kan garta machine gudda kan machine hun ni oxygen garta kini da bartu machine hun haret aye kot Sajigol set bakuli kan kartatin bakuli sagale ni elef af sifa kata ka sagale tin tibe wani sagale ke sanya ta injir tutiyata wade ku machine operation to chani ke chis machine mata operation to ka gara operation to ka gara hoda kan to ka mel kan to gijel ba kan to si to nafka kan to ini seti di dami sadeti gafana kayon gabbiti seti di dami sadeti akana mi henali ya yum barban irotiya maendeleo ni melal oja sir operation to chani radebiani machine kundi kan sefet machine kundi kan sisa duri la fadi bi fada dakani dikan ko talala machine ni dufen kadikani la kan machine gudda kan garta kesuma jirani tenale na garte ore wala ka ethiopia ba ne bekiya hospital ya chillen fulan tidikanar arab dufani kada tani dikani iroti ya maendeleo mo maendeleo ni melala he akan lale machine civil wana namano operation kan to chankana indikani amo waya fa waya hospital fa areran ten far ka ya warera buya warri ujar ka ujat ka waya di kuhuni ni arki warra ya umiyar kan inditane de machine da sadi bi taga dare melala machine waya ne kankan machine to jite baton ni chala do dak ni fu mande kajo ungo gotale fu le malle la rera ta nuti mujirti
Si galte? Dhiiroo. Hospitaal kana kinni chaafa ilaalama tanaayyuu. Laala mashiin chaafuun gubanii illee dhufanii dhiyootu kaa'an kallee laala. Tun maendeleo wanitti dhiyootiyya. Nama jebbitee waan inni hojjaatiin dhowwatiin dhuga kennaaf. Mheshimiwaan akka laala hospitaaliyaa guutamoonni cufa sabaa jirti ammoo warra heluutu jire warra heluu karaa warra dasaaniti danda'anii namni fayyaa hin qabne illee hospitaalaan hin bahu karaa midhaasa fedhe laala waan inni laame buusa lafa gurraatti laala akkisiin tasaa laamii beeku tuni firreetti erga ceeta booda taanan gaarii taanan durii namiin ol hin koru dhiiba dhoqee kafana kaayyuu galato kaaliin qabne illee ni argatan jiraan tanaaf biitiin maan jettu kuumii biilaa burekkeedhaan taanoo ta'inaan taan itti deebisaa maendeleon ka deemtuti namni waaqa taate waliin namni hin qixeessu waan cufu mar tokko hin hojjetani shanaan kan waan gadafe illee shanaan kan ka'u baafatuuti eegame namni gadi an kooti ufi ilaale gafanaan mheshimiwaan gafana galatoo. As we are going round, I made one observation. Almost all the professionals who were demonstrating to us, who were taking us round, were actually locals. I am so proud. Tololo la folofo osbito ajata faraji bati. Enu jara dombati. Excellency honorable Mheshimiwa Mahmoud Mohamed Ali Abshiro Sambetan. Ganna shanan kan kai sabek. Hospitalo kun gudin tawana te nodan bat modan. Afan faranji tin injiru yuana te nodan bat ges. Maendeleo kadem tutima yake debifta. Hii ni kaunti yangu, sina gavana ngine. Serikali yangu ni hii, kaunti yangu ni hii. Kwa hivyo nitakuwa na yeye tukisukuma maendeleo ya kaunti yetu. Gavana Abshiro Ndurde Matokoni Pakesi.